India le Pakistan inkara inkana thlen chho chan achanga voin thlenga andin hmuntlang pui ilo thlirang u ziak tu Lalhmingsanga Sangtea. Reports on India-Pakistan escalations. April somni pani sangni somni panga a Pakistan achanga hello luten Pahilgam Kashmira poisoilo mi somni paruk rong takin anthat. India in Operation Sindor puangin meni sari sangni somni panga a phuba ala a Pakistan le POK a terrorist camp le center pakwa achuchia helza chuang anthi. Helza chuang thisi nga hian an ho tulian pali an thitela an vuina a Pakistan Army how tu ti antel khan sarkar le hel an chang ho ti achiang. Pakistan thinrimin India aron tongpong beya India sipe hmun le civil mi thlengin anron beya ma se India hian defense system alo nei thahle a Pakistanin poi an khoi hlei theilo civil mi pathum vel thi a soi ani. India a ek eche thut mei bik lo mei ni kwa zanlai le ni som jinglama achevele ta atum achhel lo chiang Pakistan sipai hmun poimo tele airports le airships hmun tam tak achu chemia mai Pakistan military headquarters Rawalpindi po achu chenwal sipai somli panga vel an thi ni a report ani Pakistan jet le SPL plane po an kap thlabok. Ni som meya PM Modi ahava meeting chuan Pakistan achanga act of terror chu act of war a ngain chutiang zel chuan chanlet tur anti tamia meya chunudar thum le minute som thum panga alorik chuan Pakistan DGMO chuan India DGMO chu bia inka hai adil te roi ani kha tlaidar nga achingin inka hai a inchan taphot. Inka hai hun inchan achanga darkari laute a Pakistanin abo chengala khovel makti ani India in avodeu awangin are zui vele tamai bok. DGMO te hi ni sompahni thlanga sangni somni panga chundar sompahnia anin bedona India hian atana thatur terms and condition anei savek. Mithiam te hmu danin he indone hi India tan hlokna le ropuina ani a Pakistan tan chuan zana le hniam zui roi na anidon. India jet fighters le pilot te an himveka sipei panga chia anla thive ani Pakistan helza chuang sipei somni chuang le hel camps airports military center tam tak achethung. India le Russia changkopin an siam Brahmos bombit nei chhazia khovela phauchwa ani voina India Defense Minister in Brahmos siamna hmun puithar Lucknowa an hong taruk bok ni sompahni thlanga sangni somni panga thlir phodang u ole chanchin thar kan lo update zel dona kan channel te min lo subscribe sakve cheu don nia.